Alia izin putra indah Tengku Syia Netren Rijang Tengku Nejak dengan banta dalam rimban berjalan Robat tempat Tengku tapak banta muda hirin hanban Nengyang balai jeroh tak rupa hirin raya cut bangsawan Dilen balai sabah pula metatah ngan batai rukam Tajul mulu netren baga dalam kulah yang analan Tuang ia sembahyang pojo hari netitiu balai rijang Dua sajan dengan syekhi nepi oleh laju sinan Nasi kejap duk mepiuh makanan tru dalam hidang Tengku tapa nepegah tru putih lesu makan rijang Buka hidang oleh banta sinan pika tahu mandang Siapa landuk daging rusa daging rawa cicim hutan Siram punung merah pati lain lagi letan macam Lemak mameh anak sakri banta ahli makan rijang Kosam lako makan laju ucap syukur puja Tuhan Alia makan bintang timur budak laju cok Quran Tengku pubuan banta indah ngan bismillah pun mulaan dia nibaknyan alhamdulillah dia lebaga bungong pekan tajul mulu nebet pantah hana ubah bak bacaan penghati han pu pegah Tengku Syia tak sukaan mengsi getu hana ubah sangat cedah cut analan hingga sepun uro asa Tengku tapa neken yuhnyan jahai ane awa bak bunda be'a senja susah jalan singa uro lem tateka wahai banta yang budiman tajul mulu teman wa nejak sidro arat lam hutan siat katro umeligo bak rumah dro bungong pekan kerap laju bak bunda dro semah jino agak kitangan temamari tuan putra katro tawa syaya intan bermetua kosam lako beik sampo beruruan wanane kun tungku tapa ubak gata wahai intan tajul mulu seosigra ubak hamba na ajaran bengalun ja sepulun wa genap ura iyo berjalan menan haba posam lako galahan sawakan delilan ura subuh budalaju jak tagun bu anak badan alia bantan pajobu nejak laju dalam hutan atro gede bungong mulu semah tengku gaki tangan Tengku pubuan temal laju sensi getu ne ajaran menang sabe genam uro han puak ada walilun putrang bengah nejak seput ne wa hana lalo cut bangsawan dauk sabe lam nejak beun menuntut ilmu Tuhan terang tan hati samla ko cut ngan si ajian tamat Quran beut bidaya sangat cedah cut analan temana buat jarumiyah ngan kifayah dua sajan ilmu maknun nahu fikah maklum sudah sekalian ilmu mantra ngan falakiyah nyan pi cedah cut bangsawan ilmu nujum ngan laduni taki maki lam peperangan sangat utuh pojo hari hansa pole kekurangan ditengkupi habe negeri sampo hati kasih sayang saraf nahu habe meri banta ahli habe nefam serta negeri ngan ijazah oleh Syia yang budiman Mamari Tengku Syia hai mertua dengan laman dengan tulung po yang esa kamu madalun ajarkan jino ane tajak bisa ubak bunda tak pegaban takkan salam ubak bunda lunku tekangan Tuhan mena izin po yang esa singa teka ulun tuan
bana dengar nari syiah, newa pantai bungong pekan, tajul muluk newa pantah, nejak pegang bak ma badan, wahai mapo ma tengku dro, tengku kena ne berjalan, singa tengku nejak kena, bak getanya wahai ma badan, putra dengar menan haba hati suka hana lawan. Singa ura wate duha tengku tapa trole kenan neek laju tengku tapa putra muda semah rijang tajul muluk piserta semah sigra gure ajam demam mari tengku tapa dengar hamba wahai intan tajul muluk yang bahagia pojro rupa umur sedang bak pikilun wahai putra patut jina tak hitan masa tuan putra bak pikirnya gure laman wahai tengku gure hamba bak lun kira sabit menan akan tetapi pulun pegah kagra Allah nasib badan digop tetap dalam nanggro kamu sino dalam hutan wahai tengku gure hamba hana daya bak lun tuan ban yang fikir bak syekhuna tengku tema pegari jang gerak tekedi po yang esa beik sabar putra intan lahir batin niat bertepat gerak habarat sekalian Bekle susah acut meubun bahle ulun yang perhitan yuh nyan tengku mehoi banta ngan siat ka kenan datang duk laju rab syekhuna banta muda yang analan bak masanyan tengku tapa laju sigra ne perhitan Alia khitan banta muda tengku tapa ne kenyunyan izin kelun hai samlako jino lun wa dalam hutan banta seun ne kun menawa izin kamu gure ajam alia izin tengku ne wa nejak sidro dalam hutan